60 Kanchanpur achuk thayo thipramathani batainai Philip Kumar Riang ni pirmungo krak shalo Kanchanpur amsayo khlaijaka thipramathani mega mass gathering panda wanarwai okra ungoi manjaka thipramathani chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma manjaka thipramathani president Bijay Kumar Rangkhol te YTF ni haste achuk phang MDC Roniel Deborma akoshong Greater Tiprale ni Shanmungo Bidan Shoba Chongbariwa Batanya Tipramathani candidate Dokni Pirmungo Hasak Amsayo Kaisan Yaglo Kaisa Lokutum Panda Klaye Nokbar Kotor Shibrika Tipramathani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Tang Salo Teliamura Bukhasteni Kaitam Asuk Thai 29 Krishnapur 28 Teliamurate 27 Koilanpur Pramut Nogor Asuk Thayo Tipramathani Batanya Rokno Kaplai Klanyani Naharmungo Teliamura ni Sakmagad Amsayo Klaijakmani Tipramathani Kaisa Kotor Lokutum Panda Aba Hakino Tang Salo, Shimna, Mandai Bazar, Bamutia, Moslispur, Mohanpurte, Khoyarpur, Okaidok Asuk Thayo, Tipramathani Batanya Rogno Kaplai Klanyani Naharmungo, Lepunga Rungno Klawa Klaijakmani, Tipramathani Kaisa Kotor Lukutum Panda. Krak Salo Haino Hai 60 Kanchanpur Asuk Thayo, Tipramathani Batanya Philip Kumar Riang ni Pirmungo, Kanchanpur Amsayo Klaijaka, Tipramathani Kaisa Mega Mass Gathering Panda. Pandawa narwai okrangi manjaka Tipramathani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma manjaka Tipramathani President Bijay Kumar Rangkhol te YTF ni haste achupang MDC Roniel Deborma kosong Helicopter baiki Kanchanpur amsayo Tipramathani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma thangi shogui keno amsani lukurogni bisingo nukjaka khatung mungtei tongthongmu dang sawa kasa keno thui thangnai Draw Kumar Riang no borom yafarka Tipramathani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Pandawa paithak sobani na harmungte Tiprasrok ni thinang no tei kokna rakha Tipramathani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma जाके बात करो उनको बोलो विड्रॉ करने के लिए इस बार सबको एक होकर फाइट करना खांसा होगा तो कुछ मिलेगा ठीक है ब्रनन ठीक है और सब लोग आप लोग मेरा कमिटमेंट आई हैव अ कमिटमेंट मीडिया Kanchanpur से हमेशा मीडिया बाहर जाता है I have a commitment to my Bru people, to my Chakma people. Before I die, I want to bring change in Kanchanpur. And the change can only come if the original owners of the land, the Hani Pusar, can get their rights and justice. आप लोग यहाँ में किसी के संग झगड़ना नहीं, बंगाली हो मुसलमान हो वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं, सबको एक होकर शांति से काम करना है। लेकिन आप दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन ये कभी मत भूलना कि आप सबसे पहले हानी बुसा है। इसके बाद मुझे पेशावर जाना है, टाइम नहीं है, लेकिन जो भी वीआईपी यहां में आता है नेक्स्ट टाइम पहले उनको क्लियरली बोलना औजागिरी डांस नहीं, पहले हमको काम दिखाओ, वरना नेक्स्ट टाइम वीआईपी को औजागिरी डांस करेगा और ब्रू लोग देखेगा। Abo hakino asalni lukutum Pandawa BJP CPIM te Congress bodolno sejawi kokna rakha Tipramathani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma asalni lukutum Pandawa phainai amsaini lukurokni bangmari belai mokolok lai thoto Bureau Report Chin Khora